Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Ia molawana sa fo il faktai le tua ni ta ma tu fie ta toa after the in fa so mo no so sua ne o tanto o dia ne fo ia fo ia te il vinga tu faktai le ni fa lungo pu se fa fo il faktai tro per mam le alu ne va ia tal siele ang paia nei so mai o tanto tangata vai mo fa wa e al tanga tu si dem fai un tanto foi se me un nome le di tanto mala au de mam paia si mai fa ngana tanto ne fai o tanto ne ave fino a le tua nga paia e fi mai fa tu moto o tu ia fi lo o ina mai lo nganga fa o ina mato fa o ina me umore lo ran le tuaia o ina lo to o ina maramo le nganga pa ia e lo fa mai ate mato ye mato mo o poto mai lena na nganga mani fia na so animai ono Yesu Keriso lo mato wali amen ya Osolo mska ko pesce cascol fare mol pesce cascol fare poi se vino lì mai leta ele olo ufatu o te lo faya te o mai leta ele olo ufatu o te lo faya te o mai leta ele olo ufatu o te lo faya te o le tulo utama Yesu la uali anganga pa ia mai leta ele olo ufatu o te lo faya te o mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi le tulo utama le tulo utama le tulo utama mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi Yesu lo uali Yesu lo uali Yesu lo uali mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi anganga pa ia mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi Maria Letina mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu o te lo faya te oi mai leta ele olo ufatu
o te alofa ia te oi. Le tulo utama Yesu lo uali anganga paia Maria Letina. Le tulo utama Yesu lo uali anganga paia Maria Letina. Praise the Lord. Hello, thank you. O ka usko do mo se fakir meio Praise the Lord. al kalamasan e de faina vaxe medio ya oro vinga ve que le rol pese de toma pese ya kalengi o ika que lo aí de ser pai como esse da ko folo de upu esse da ko kalanga esse uma caminho ya e querem beber como foi faro kalengi res Awang al paulan me mawal pa uoman de se yo ko woso ku ya Maria Tina so mayo Yesu ang al yo kilo mal me se ro malo but praise the Lord ya ni aso ni o se fa popo de wingo no kana sa fai ka ku kalonga de lava yaso yo ka ku kalonga ba so mo al masina leu se mai vai so duolo un como fa popo pea le lo fole di ka ko ke o dia ia so male aso e nga ke man ko kala sko no pode no lama ka wa ko hoso mo di la culo du mo la falsa mo praise the Lord hallelujah ya va pera ko ina ai hoso mo mo yes praise the Lord ava pula ko fa mo ko ma kana ko mam e che le fa kai ma fa vide di mo ma ia le sfo ma kala lo ko se ko ma fo lo mo ko ia e ko si fa kaya ai ai uma ola ma ko o che le so sa o le ki vo na o so ko fa ver kala ko ya pisau yo but we can't do much wa uma o whakakia e le kua le ala fua. E wa owi loa oi le mga lo ki ngā e sida fia fo i oe le kua i le mga le le kulo. O e afe i ese me pōng sā e le tira whanga le kua. O a o ma Veronica sida fia le kua mai a le kaimi makere i o mai ngai larolangi. E i le asore ngai makwhapsanga e rumor TV. E a wakulang whiau. Whiaulanga le la bak. Ka kou le Divine Mercy. Ka mole o ka le lopo aisu po a koe whaonga. But ngā ua kangi sia ava o le la au. Walu sia o le la au kangi pu maki. Wan leo koe kere ni ava ngō koe. O le message a le Divine Mercy. E leo se message ngā mai amakanga. It was there, but it didn't show this way. But wakango Yesu koe mai, wa le whakari ngei le raro rangi le koe whiu mai o le nironga whiu whanua mai. A le uke woso mai Yesu i le mere. Mai, ai oke le sau o hau o le whamasingo o ami o kongo. Wa le whakari uma le raro rangi le second coming. Eo, ai oso mai Yesu mai le au ke le sau rana o saunga, wa uko sau ngei, o au o le kupu o le angalofa aisea si la fia Yesu a whakari se ia fio mai ni kaimire sau e murmuri ai ma seisi o ka penga ma kua ma mao ka kouma le ka penganga o ka kuola whale nganga o suma ma die le raro rangi kua suma ma die o me pule ki nganga i roa e kere mawalunga ngā mewa e o iei wa e hua e ili mea e kupu ya o ngā ki kūre ua o le sikurou o ngā ua ngā mwhai e su e le me ke mawalunga ai o e ngai lo riska kakai mua e o a sau e su wha mai le ai mai e tu le ai no pain no gain o mai nalo o mai ka kara ti vai me sire kalonga Yesu Faustina me langa vaenga o mai o e ka penga le rana o lakalo ko e fiu mai e le ma fai o ma fa penga i pe o ko a mo ka o kai mo ksawa o le ksawa o le tupu o le anga lo fumana lana me fai ka ko o sa ngaki
This message is urgent. O le se au whang ki ngā ka kukile koe momoe, ka kukile koe whaalongolongo ki ngā ka kowo, ka kuko kuli le whare sām, ka kowo le whare mai, ka kowo i a inga, ka kowo e whawhangu runga ka ngaka fo i mai reni. Wai me le whai e whare paroka, o le ofi, a la kaua ngaua, aisea, o lai kikira kaimi o lakar kaimi le paroka. Ia, ai paroka ngā Yesu e tika kumalo. Ah, me le kalongo ko tivai mes. O lakar kaimi umai da bango le kangaka. Mamo wai da bango e o de lan. So this is much greater than paroka le ka kikiro ya. So fa amule mole le tivai mes. O ngeire na kalongo ko ya o ko i kuki. Awa ka singa me ka kumamla me o vi kuki o ka tivai mes. We have to leave the virtues. E fiku vi kuki a tivanu se ai le ola inga le omo, o le fiku, e le au ngale omo. Ai le ola inga le fiku, e le au ngale whapor konunga ke ona. So kaunga whamanga kopi a nei, ngai lole kaunga fiku vi kuki, so i fungai. O kwa e kaunga le melang fola i esu o le ola inga vi kuki nei. E ke ui mai le whai ko o lo wanga, lo whai le whai ko lo whanga. So you've got to live the 7 natures. Nei rane la kompo i whamanama. Inga ia au hangi kupe sponsored kano. I mai au hangi kai mi o whanga o ngau o mai e TV. E o mawai se nganga. Mawai se nganga wa te me le inga whanga o mo e o kape TV o mo fo. But o mako o mamai, o le mano lo de kakalo de pomo le au mo venga o mako. Ia ngā ki koko kua o e ma, whiwhiri pora lau me whai. But, nā kua kutinga mongo se whaisam whamakalanga nika. Ia mako ko mai rai e le a makalongo kalongo ki mi kuki whamu le more ka kuku ai. Ma uia le nei aso. Ia e mongono, whata alofa i le. Pa ia man mamalu e malava lo mawale ava noa e whaanongolongo mai nei polo kalame mātango fia o le tau mwhainga e toe abatu sina whaamatalanga i mata utia o le alofa muti vale o tātou whaola i le lalolangi atoa e meise lava i tātou o the Catholic that we have the richness o le oa a le atua i kukongo le katoliko o kalmakaukia ia maisia ka ko uso a kangaka in every part of the world ele faakula fongoinga ele faaku ele akua ia kangaka kukusa uma kangaka nga fau ele akua kangaka ilunga faakusa ilunga alofa lingai la fe au o koe mai ele Yesu ia Faustina male awala mai ele Yesu folanga Yesu se maka ukia e ngofo e koe mafau ma e lolonga inga upo Yesu ele ui upo o se faa ole po se upu faa laka po se upu le ai ole upu le Yesu e ka uma iai ole faa kasi mai kako i kai mi umor kako bolanga e le kulafo ia kako le kua e ele kai mi ka ke lolonga piwa you're empty yes e kele kai mi ka ke faa longo inga loka ya ke oia e lau savalinga pe wa e empty wa le se akua whaakasi mea ke oe pia e kai e poponga but the Lord keeps reminding o le kaimi ngā e ke leo whaalongoinga but he's still with you o le whaakasi mai pia i le nganga o le akua o le mea lofa le akua lo ngā lofa ia e kako e iai la ngei whi au koe wha inga la Yesu i el kenge vai ke o Faustina e koe ka umai lo ngā lofa i awala ngei ma vi kuki nge pe o ka ua le kuangange ngei ma awala nge e kolu foi mai e le atua tu Faustina ale fai mai e le atua ia Yesu ia Faustina o awala nge ke wi awala nge e kolu e ke wi ia e ke sabali ele la langi nge e kukusa le manga awala nge awala mua fa mai Yesu o se good deeds e ke alofa ko se kanaka se mele lei e ke foa isi le kanaka o lo fenga ma umia se pesoso wangi se mafakianga o lo iai se kanaka a e kawa ku iai
e ke se mea le ke mwhainga e ko i e ngaka, ngu me la kasi le ngā, ngu me la lua, o se upu a lofa, a e kau ako se kangaka le awala se kala whakaikai, a e kau ako se kangaka le awala o ngofo, you can tell, pi mo kwa i ese al mea la iai, I know peke pai iai le limon ngaka ma e whaka alofa ma e alofa iai. Wau mea ngai whainga. Pola se kala le e ke whaia ngaka, o ngā ua e pai iai, le si folfolanga longa lua le li, o se upu le lei, o se alofa e ke pai iai, o le alofa ngā Yesu ngā ua e pai le ngaka, o koe fo ima iai, se mea ke lo oloa, o nga lua ele ki Apolo longa mawhauwhau. Ale o koe kei, o koe kaia, wa pai iai oe, o le pai ngā Yesu, wa e pai iai. O se upu alofa wa e whai kangakanga, o koe kei mai ele kangakanga. Whangua e, wa amakang kai ele ki Apolo, I se mea alwe whai wha umai, le ngā lava kangaka. Ale longa kolu, ka mai Yesu, o le longa kolu, o le kakalo. O le kakalo e ke momolia, I se kangaka po ngā kia po se mai ku ngā, po le lava se mea o e kau kua I se kangaka. Po se kangaka fo e whaalongo o mia sau kālu sanga po o se siolo a inga, I se ngu mamau po o whea lava. E ke whaia le kakalo, e ku mai ku kusa le mamanga o lo kakalo I ka langa le moenga o le kangaka, ma le mamau o lo kakalo mai usila mo se kangaka o kou a inga o la laka le maliu male oki, e mamanga uma awala ngai fa mai la Yesu o ngā awala fa mai a o le se mea ngā catcha ia o koe kau mai folfolanga ia Yesu fa mai Yesu a e whaia se awala maka ngō fie e ke pa ia ile alofa le kanaka mai Yesu o ngā ue evi ia mai au you are glorifying my mercy pe a e whaia se awala ngi kolu e wha e ke pai ia ia lofa le kua le kangakanga o le mea maka o fianga o e whaia e whamai o ngā o e vivi ia le kangaka which maybe you e ke le o loa inga le mea ngā but that's what I come across what he said wow o ngā o e vivi ia le kua vivi ia Yesu I se alofa o e whaia I awalangi e kolu so therefore e le alu vale se awala nei e kolu e ke mawhai nga e whesoso wangi le kangaka e whamai e kukusa lele mamanga e ke whaakingo ai whamai o leo e koe review inga longa alofa muki vale wa e whai e se awela maka ngō fie nianga maka ngō fie wa e pai iai longa alofa kangaka le alewa e vi iai Yesu so wow e sere maka ngō fie o upungia le li e whaamalo si au mai a kako le ngakalanga o whai mai, o mawhakianga, o puapuanga, e ke mamo lia I awala maka mo fie ke whaia. Whai mai mea a Yesu, o le ai whaia, e ke mamo lia o ngā puapuanga, o ngā mawhakianga, e ke mamori le kama, o inga, e sa saka mai langa kalasia I ake oe. O ngā o leo maka ngō fie o awala ngai ke whaia, I lunga o leo mawhakianga, I lunga o leo puapuanga, but God is pouring you graces. Before la alfa mai ole kuangange ngei ele ki ngā o longa mawhakianga poponga. She's got a headache, she's got alsana. O ngai whaanga o Yesu o poponga, kako umalawa. O kako poponga, kako mawhakianga. Awa ke solo muli mai ai. Because God is using low pain and your suffering. Alawa o laile sianganga. But e mako le atua le graces I ake oe. E uplift ai oe I lo sufferings nga. Alawa e si iki ai le skangaka. Wa whasawa le skangaka. Wa pai ma ile nganga o le kua I le skangaka. I ngā luenga. Maka ngō fie. Fe aulange le whamai le kua ia Faustina. E ke whaia. Kusa o fe aunga. O le e mai a kako. O Faustina to us. Ka ke whaia umalawa. Whaakasi ma le kaimi au iei Faustina I ngei. Sila fo ila o ko le kaimi nga iei Faustina I ngei. I le makaukia o le loko maualalo, o le makaukia o le kaliki ngā, a le makaukia o le alofa le kengi I le akua, o le makaukia o le usikai I le akua, a wala umangei oka ngia nganga, ngā whao mai e Faustina, e ave I le akua, a o ngā pains fo I lea.
oka o kai. But oka ni souls wa whao e lea kua. O le awala fo inga o le au mai e lea kua ka ke whaia. E aungi kako ko mumumu, aungi kako ngase le whainga, whai mai le Yesu, au e ke solo muli mai ai. No, because a e ya oe ma e ko angai whai, e uma e o lau vai su, because o lea wa e masang iai. Wa e masang iai se awala maka ngō fia lea kua. Ioe, it's a wonderful blessing from God. But e masang iai your pains, your sufferings, I can hold on your sufferings and pain and do linga luenga maka ngō fia lea I lo uso ka ngaka ke kaua ko iai, I ko kongo lo a inga. E ke leino a inga, but you are grabbing souls to God. O le ke abea souls I lea kua. O le maka ngō fia lea o le fe au lea kua, le fe mai a Faustina. Tell the world. O le ala o mako Faustina, ala o sala laula ngā luenga, we are still telling the world. Le ala fo lea, fa o ngai, fo lingai kula, fa kai lea kua, kai me ma ua lingai kula. To try and tell the world about this great love that we, o le kake holding on the love o lea tua. Ika from our hearts, because He's got the Spirit of God in us. His love on the cross is in us. O le ia ka kolunga love lea. Au ke mangu e kufa, au ke popole, au ke mafakia. No. You are, God is pouring you graces after graces, and you're giving souls to God for doing this. Alo, kai, ia ia, o ngā pupuru kako kai, ia, se e mai nai de si mene one, ma ia whaso nanka, sao de ia oe, e kakau whai ngā rua ngā lofa. Ngā rua ngā lofa le include, e kana le whai ngai Veronica. Ngā rua pai ka ngakale ma mia rau sotoa. Anu e whai i se kala e wha manu si au ia. A ma maure me le inga nre ki kakalo iei wai. E so kai mo ka kou e te kakalo. O le pao o le kakalo po o whea iei a me dika ro uso po lo a inga. E ki kakalo a ku iei. E ngai le o le mga mia le mai. O Yesu. O Yesu la e o langa se kalai po whea le mei le rangi o e fio le rangi ma le rangi. Kumu ai le rangi. So e lei se vai pango e le o iei le kua. Ka koula ia o ngā whaima lima mambai o le ngā ruenga le kua alo ka ko manus. So ka ua lo whaima le sira fia o ngā mea. Ka ko ke whaia mea uma ma le wha moe moe a ngoma le kua ia ka ko e le mwhainga kupu se me le dei. Ka pēra me le kala ngā ka kare kia ra kula ngā fōpso le wara mwai le ropula me le ka e ma fōpau. Le ropo se me pure le ola pura se me pena. But o yele o le si se sauya ke au pere o wingo mai el kama. O sa lau kai o Yesu kan kale ai la ko ma ki le so me fai. O le fai le la ve o nga le la ve ai le o le fai nga fai. O ngai me do ya o le lo fai kan kale an to ba pise kan kai di ka ua. O le mea nga le kupume. O le ai mau lalo ka ko isi ka ngaka. Ka ko ke vai ko le ska ka mo sau mea. E uno i rukua ea, wanga na tau me mo le anu e lau mei. Ia rangal kala i e sua o mga kupu paka manga i le kua upuma. O le mea te whaia i lea o piko tiki, o a unga. E leo whai mei o le mea ke whaia kaka ke reanga mea. Le reo kwana mua pui miku, ka kou roi da i e ka ua le mea leo le. A ua le whaelong ka ngaka. O vi kuki o se... E le mawhainga o la kaka te vai me spele o lai mei. O vi kuki o se soifuanga e la e whiwhiri ke soifuanga. So e te mga aloa e veo e maa po skolo te vai mesi. Mau ki ngoa awa e le koe ola i o maa. A la e savali roi mei. Sikepu ia o sikepu ia e savali ai le ka ngaka o le te vai mesi. Ma ka kaola u maa pasi e maua mangu ia. O le sikepu ale whawai Yesu e te vai me sur whakokua a maka. Trust the apeanga ki kiri whakusa. Trust Jesus, I trust. Jesus, I trust. O le whakokua ale me kautia. O le whakokua le whe me le kusia ia kopo. O le kakalo fo i e whaia ma le whakokua. E o lai le ma.
O longo vinga na ia ma se mai ele ola. A wana nga le ola. E leo ia oe nga te karo. Whaku kua kaunga ia oe. Meaning complete trust in God. Ke le o mai u whaifa penga. Ke le mai u wanu ko aku kulanga e kulanga e. Ruo ngal whakangi so ainga pe o fōringa mai o lechi wha moe moe. But o au e sero kore kongu heno ma whuka e le kuorka. O ke karo au ia o kawanga o le ainga na ele abango e o lai. There is always a chance. Life is there. Aga ki kiro ia la salo ma le whapore kunga ma o lechi wha moe moe ka apeka ka sai e le whale rau singo na sa. Ana o sau e sua e whae rau kofina anga e kungo le oki. Awanga le ai o le ora le sa. O le ala le upumongi ma le ora. Me iso ke pone le la fongo sa fongo ale sa. E le se me kupuia la sa bo la sa ang fongo le su ku sa. Pa se sa o le vonga le tiko. O le vonga pere fa. But o le upu la ya Yesu, let's trust that word. O le upu o Yesu wale upu. E me pai nga ko pe me bunga fongo Yesu la i la wakan ko nga sanga ia. Nga lu a Yesu la upu ko ude di mora salo kai kai mai fa. He can do the same to anyone who are praying with trust. Kalo mo le fa ko kua e ola ni ma. O le kaimi o le soifua o la sa o yo apela amu o la ko ki a feka o sanga ngola. Ai mai ngol ka male o le fa ko kua. So o le sifi o fa ko kua. I ba se la mo ko sanga ngola ya apela. Yo, kaku kikiro e, o la menga rengo lo mi, trust, whaku, kua ne kua. Kei do e de kero si e ale roko a o waia ma la kalo ma fua le whaku kua. Kaku kong whai kura whapena. Au kaku ke maru rue mo fie. Au kaku ke fiu kui, pea kala Yesu mai kui. Ai o mai enga mai e kakala ina kula kua kau mai Yesu e kui ro kala. Yo, sa idi o ko inga kure ke maua fa ka wa ngau o ko inga kure e le ai ma se me o ia me o fe me su ma ku wa ka ni to ma ko pe ku pe kala ku o le ku e kala inga o le sai e maua o le fa ka wa ngau e ko inga. So let's knock the door and let's do the work with all the trust na fio ready. E le ko la fo ia oe le kua pe ke maua se mea pe ke poko pe ke a God loves everyone. He went to the cross to save the world, not just the rich people. Ai e fora me mariera wo loa wa vela wa no fa tvanis wo loa sole e ye si milio ya wa lang fa milio le kua o mo le halo lofa ka maki. Wa peka ko le fengo wal kala le sia ka manga lu fa nga fa mo kala. Wa me ye fengo fie de ka melonga mo lu pule. Ai fengo ka le mo nga mo lu ko mo fa ye. Yo, wa me nga mo o mo su e se me a sero ke kilo ngai me lo ke fa. O ka ka piko sini nga fie so sangi nga wenga dwan me si le fa. O ka mo me. O kanga kala ki kere kupera mo wa a gara ko e le mse foi mai dia wa wana ko kala afkai un siru e chama afai so ele ko pusa mo video they love God and they spend their life to God, they serve God. A wana se ka ko me e a video nge ia kan kere ole ko e le fo ska ko na ko vai uma. But whakua sa moa, a divine mercy, o kako malo whakua le kua. Kako whakua le kua, a lava kako te eise mercy dia e, ngai ro kako whakua le kua. Kako viku kedua, o le alofa. Whamole le alofa le kele de la langi, nga mo kupo ale mariu, o le si aiga nere wea koe whadifane o roa, wea le kofu si i uma iai. Ki nganga maki ki wa si, koru ia konga lau si ia, ma le ngei po se lau kala. E alu fua ma fo ringa me o le alu si. Ai le o le ma fo kere e keu ma nei le aina ni meske. Wala aina mungu mea.
Ia anga masawa ke la po ilo mai la inga ia nga mea. Ia mai lo la ia le e dima pusa apa asa pusa apa o ia le lau si. Ia malau ia konga masaere si piko. Ia malau pasa se lau kala. Ia nga kandiare ia aire i o mai ia mangi mea su e ngi mea. Ai o le awara fred po lunga mea nga uangi mea. E nga uala ngai nga uli fai nga le awara nga lex. Alofa ni alofa. Le alofa le nga alofa ia su. Alofa i le kangakanga sanga. Alofa le kangaka mai. Alofa le kangaka i le ai se mea ai. Alofa le kangaka umakua le ai ma se mea koe mawhai e lawe e longa ola. You are to save that person. O lo kangaka mawhai e lea kua pa i ai lo alofa. O la konga po. Pa mari pa o kawa le sio makua o i wairoa. Ora quale fa kaula no fa kaula so no do kama au ki kilo ko ki ngama siang kamara ki ni kama ki ko ko ma si na ru ko ko kausa ala ku mo me kala pa yo vinga lo kala ka wo mo le lofa ele pero kala fa fo le la vo fa fo mo ki ngana mo le pengo lo ka ba ngo ke ko o ye ma siang kama mar ka ba le ku parpa ni vai do o ko li ro la ku lo mam o a me o o vale con o que a ko li ku la ko so se e le si pe o ma ka ba lo parpa ka u o mo le lofa ka u o mo le lofa e le si pe a fe ke mo mai ma ke mai ka le mo ai oka ya o ki la mo ko so o lo ki nga ko i o sa de boro mo pi e o ki kilo ko makalo mo ko ka te o mo lo ki nga yo wa ki le mo le se mo o wes ki kilo ki le kama ki le ku mo me kala pa ya ele se espera ma fo ya o le mo fa ko kala ni pa yo até não ele no mai piki si ala ka si nga kama se nga lo nga kama nga mo lo pero se le ka nga ki nunca ai mai parpa e ai ma se o mesmo ka ko querendo ku ai mo kilo ye si e wo se uma ka e la ko ma o se me ko fo lo ko a se o ko mam remo ko parpa o le espera e que no me se tare mo a fe go ko ma ho se ka ma mo pikia re ko mo ole pe ko que fo mo le software you can see these things happen. And God put you there for a reason. Wala umanga. Yo. O kamo lo sei kupe ko me kiki fo ko alu fa ko so me ai no de mo do ma. Pero pesi se la mo ve como si pena sikala. No. No, que mi ma la fa de mero pa. Ko ki ale se me. O la ko e na va ka dia so alu so mo se spera. So alma kasi agora no café moço espera eu agora faz uma água não faz uma ofifia agora falo o que eu falo o se devo refiar. Where'd you get the spare from? Mas camaranga o cara tava Toma aí, my neighbor. Eu cara toma aí o cari o rua tu te be o cavale fai fu uma tomo e ko ngi su la le o la umi ya ta Ai ko la quale avele pa o ko fa. Eu a mari pa fa pira o aro ko ma vera cartiera e sobre o ko mas ti pe que o de kan ya mar ko ka então tu blessings you gathered last night. But eu foi que fez esse menino aí mo eu fa manhã do it in a loa o la que ska i lo ku ele foi su se fa se me alu ko se so manguia already o le manguia ia I know, yeah. But he shared his blessing with others o lo so fu an ave fa o la ka o fa o la e de o la fa na ia so le lo fa a lo fa i de ka ngaka i le ma fa i ko lo fa mai aisa makiwa kanga aisa e mai kanga e le mafenga la ku ke fa malo lo mai ka ngone mai me lo se la kala ko ma ver mai o le kilo ma ke fa pe ai kala
pa mole le mai o se kupe ma o le mai ka mo ku kupe ko si o le ma yo ai le foi ai si mai que si wa foi ya a si fiera ku ai si mai o mga me ko se aulo ala ngo ka lo mo la ko ya o que fa ma ngalo pe ya o le riku ke ko ya o le kamanga o le kalikinga ingu le ipu o onga o le kelo mei o kukupu le lalangi te mai mesi ua fai mai ni mea iskangaka ka ko whara sanga lo la skau ka whapara kau o ngāwe mei e sua le ai ingu iai take the pain no pain no gain ingu ki ngā ma folo ko kongu mai whafore fide mō le o ai e whamawalunga mai alu dalo o lale kusipa ia o le whamawalalo ia ia ke ia whamawalunga ia a o le whamawalunga ia ia ke ia one day ia whamawalalo ia ma le upanga le whai mau pese isi atu the higher the climb the heavier the drop o le sikako vi kuki ia o le loko maulalo i kuki ngā le mokua le a kalangolo e madia ma loko maulalo le ma si loko maulalo pe o madi ki nga va kulanga kamana la ku le fao ma le kao ala la ngo fo e ngo mo se u poisa e le lo fanga ona la pa le lo fa na mo gran kam a le fo le fo e le ka wa le o kiran kam le manga lo gran a te paki a madia wa ese ka uo nei meo le vikuki ka mai lo me ke la ai ma se vani le loko maulalo o le sirabi kuki pikol kamanga o le whamanga ia le ngala nga Iesu o le mafuanga wo e whakorunga pala si Iesu da lo i karwari ai ka mo whai e aru inga ia i o mo whai e no whongo o longkama nga mo kau ale kuru te whongo o longkama ia e whamanga lo le uri eo al sangang rani kare o patukia wai lo kan kai mo patukia ko Iesu ko o fongo Iesu o la vai o manga salaia de sama alola ia le bo le bo yo ya o tem ko le lo ko ngame o ka u ia sam kai Iesu me uma ia o le bi ku ke di ma ia o le pa ko kuwa alofa whamaunalo, whamangalo, o le lima, o le avolen. Uskai. O le a? Usikai. Obedience. O le aina, o le uskai. I. Uskai. Ei, o le lima, whamangalo, uskai. I o le uskai. O le uskai. Ia, o le uskai, ia era se me whenkanga i mamna mai. Whai le finga ngalo, pe o le melenga fo mai Iesu ron kamai ke te mani. Kai au mari wa va ku Iesu mo ka fiore ka le va ko rusi ko fo mo alo ko malo ko mai a mo mo le am fainga ve se nei ya ko ku a ku na fo Iesu wa peso e la cha wa ngari ku kanka a mo so mari uro mo le cha wa ngari ku kanka e ko su ya a woia a wonga i fai lo ko fai do singa ya ala o ko fai lo Iesu ku se lo mo o skai me na sofa ka wo fo le uskai ka me ai su ka ko ka na ai ka penga nga ke mo o ia ya mo pe a ka ko mo e ke le fisidio la ka na ka a wa la ngor me ke ru sense a fa ke le ka la ya o la posko e fisidio o le ku e fisidio ni o le ku pra me ngai le fa ia na la ngai ka ngai ka la no ai o levan como ngai vivesi o oile apostolo e que anu ambi ele fe awoleni a foi o ele a la vai vivesi o mai le so a foi o querendo si meu fala ngai na mafu o manga me ya oi que le o a ver fe a mari ki fe a wi que tan o que na carina ya oi so o coisa o peo te paque le au le pa ke o mo ku a vi o fikuri ma ba ke na ka lo ko poco ye ma o ska u nga de fa so ia u but what will I'm a messenger I will have a message
whamsingoinga, so me ngā rengo kokalso, mo whērua so, ma kumu solo me pēpia, o mo le avenga te au aile wa, a o rea bea, whamsingoinga, so me ngā mani e rau so, e le mwhengo kua, o le viku keri ma e ongo, o le whamangalo, o le whamangalo, o le ongo le uskaianga, le umame i kurunga, whamangalo la. Awange ngalo ia hoe, e leo se mea whainga kāne, kaukala le whamangalo. A o le makua whainga kā, o mai ka ngoi whakingo mai kukongo lo roko. A o katikana, e kaka ko rofa ia. A ua makua i o ko kuri ma kakara si fiere ko. Makawa ngau le kua rofa. Kari mai le kua rau ka. Awa ai e le mero ke rau whaira ngakanga ia. Wola te kere. Ia uirea, mo whaira kare ia Yesu. E se ulolo ngā mea i mea ia ngawhai au. Kule whao, kule kao. Masa saere kingo. Nothing. But whamangalo. Ia e whamangalo aku. Wana ko kile o i dore na ko meo whai. O le miku kira eo. O le ngā. A o le fikula. Ka mo le wā. O la wai mra. Le la. Ia. Wai anga ko makua ngrani ka wangaro le fiku. Le miku ki piko number one. Purity. O le roto mama. Oi ka fio lae neni ie. It's the best virtue I ever wanted. O ke fia loko mama. A wā loko mama, mirani ka pide pori po au kara whai mai kia. Amen. O ke riro po au mea ngai whai po au po lana kero mea pe ama aro loko. Amen. I will never bow that whai po se kama. That's why you're at peace. It's purity. Au le mene au leo ke kakalo ai mau whaskai rea kua i loko mamalo ki ngāo mea ngu roia lau. Meo le loko mama, meo le mama. E whai ume la uole makuai. O uso o whawhine. Ai leka tenga mga whaporonga se te tere te msau. Anga whaifu le kua meo la kourin. La si fie le kaukara ko ngame. But o lowa ai e loka ika ki ngā. Tore. O ke whase kai rea kua o Yesu ki ngā whapea. E ora le makua inga ko kele, kasire o ngā ua. Kasire ma mido uma te apakura whai. I dua uma la pale whai. E whainga ro ki ngā. E whai unga ia mea uma. E kasire ma ko mamanga, kasire ma ko ngā ua. Ai pe vanu iwa uma ia ngā whakasi mwhanga o. Oh yeah, okay. We're the biggest family in Samoa. Ai kasir mako ngā ua. A ke vai e ai ma se bebesi. Uma mo whioki, uma la ko uma mari diu uma. E le ia se mea ka o se pisa o kupu kongo na makua. Ko se ma fua me lo kina. She's a pure woman. E anu whai mo whanga o isi o ma kua ia. Wa whai a onga sa walo whai mea pili a onga whai uma mea. Nā ke ora au ira komu whai a ora whapenga. Le ka ua le loko mama. Samoa. Ka wai uma o ko whalongolonga mai. Ka ko loko mama. Ka ko aua ka ko whai e le peki se mea maa ngai e wa e vai ai. A whai o se mea au le leire wa ai, maintain le maa ngai au ngā. Wa e wa ai rore sika te mea maa ngai o whai le tio, ma maura peanga wa te le whai kala, e mai mau peanga le a, sua ma lo se mea mai e wha maka ngai le mea. That's the devil. Pani o le ka ngaka o le akua, maintain le mea maa ngai au. O le mea o maa ngai au, sa whikai le akua le mea maa ngai au. O ui au paungala ui kuki ke mga ia awalawa me i whae le lea se siro loko. Me ngā ke whiwhia i whai mea umai ke whaia. Neo. Nā ngā lula mo ia le loto mama. Ua ngā ke roa haku le kua. Neo. Pa mai mafuanga le wha murmuri e sura mi kuki le loko mama.
nga umanga e o lo ko mama me ke lo akulo mo le ko ka mi so beautiful lo kala le ya o divine miss o vi kuki o le fa o po sa o vi kuki o se ku ma se anga maka ngo fie e so fu ai se kanga ka idea so mo le atu so vetu se fiku se kepu ka uma e o la inga ya fa ko kua o le lofa o le kariki ngā, o le wha maulalo, o le loko maulalo, o le omusai, o le loko mamā, ma le alofa, o i ma le. Nga wot kasina ka muna. O ngā wa 8. O le wau, o fi. Le kau wha wadu ma o rarka diskan. So o vi kukia, e le ngā le ongo ki sawadi e le aso, a ongo la ea misia le stasi. You've got to walk the 7 virtues each day. O ngā vele o e maa poskolo o le divine mercy suanga. Le singa mea a e le lavalau a o ngā meia alu rumo le ukanskia. Ke non me le kia kopuri le ukanskia. O le memo mua le whama i e sui awa. Ngā ngā sau rumo awa. E ke ia o ia o le alofa. O ia o le whakoko a le ngā sau ia. O ia o le loko mauraro. O a mea uma ia le ngā e piru tampairu kangaka. E ke le longa i le fia alu deni. You see, so a woman ka ko wolengo vi kuki e le se winga ka ko maruenga. A le o lainga vi kuki o si kepu ngai o laikan ka uma e a whaling samara. A le ola le whakokua, ma le lofa, ma le usai, ma le loko maulalo, ma le whamangalo, ma le uskai, ma le loko mama. Wow, mai maukai me rea a kualka kua uma. Praise the Lord. So ka ua o le ala ko paulo la ka la fa ya ku ko le mo fa uma me ka me ura o le nga ma ka le sangue ka ko chain of chaplets pa mo le o ko le fa fo ma o nga ye mai ko ka le sia o mai nga a ave ko le chain there e dua su fa ku la le ngalo fa longo le ko e ka kalo ka nga ka le chaplet mo le mai nga a fai ke le a mai le mai nga ka lo fai la fiki ya e o ki nga le o fai nga a mai lo wi ngoa ma mai le mai ka kalo ai ka uma le wa ma ka le la wa every hour le ka le la o le kula ya ma le fa mo e ku ka ko chain of chaplet ya lo fa le ku fili mai le langi se ma lo e va ai Samoa Amen. Ya au mai ka ngaka i heile lofa ma le whakua kua le kua. Anga le kua ngai piko runga le kua. E le piko i lalo le kua i le sa ngā kua le kua i whawika ko me ka kura lafia. God is the foundation of Samoa. So le winga ngā le chain of chaplet ke whai. Ka kalo le kua. Ya mai se malo e ngā. E vai e Samoa mo koe whafo e Samoa le kua. Ai o mai e kongo le venga le fa mo le mole divine mercy o mai na e o ka ko le la ko we have to pray for them folks all and suffering so ona ka mo muri nga lo fa mai su ai ko kula mo muri ra ni ka i ka lo mo ka ko pes ya ko pa ma vai vai ko le o ri kura uma ka kai Aloha sana. A koe whaapopo kua wai i li kuki le kauki o le kako sabaningo le vi kuki. Koe kilo e a Faustina i le makauki o le olo nge kenge vi kuki. She was a human being like you, me, all of us. Kako umalawa o ka ngaka e iai Faustina. But oka e, i le se kala whakaikai, i le vuiingo nge kenge o vi kuki uma nge i le nga whamangingo ko Alsana. Ke lole mea kupu. Ke le mea o kua o so ole lalo langi i le mercy le koe a mai o le whiau le a Yesu through her, through mai a ngei au nga whaakau wa a Faustina. Ai a ia. Ai o kangi souls ai le i malanga Faustina mai le lalo langi. O kangi souls nga whao e se le kenge a nga Faustina alone i ko kongo le convent, all the virtues, all the virtues and her alone. Wow, ka ngak o ka souls nga ave le kenge ai le umaku mangi lalo langi. O ke lo le kau i Faustina. I le diary entry 683
nga ave ai ele angelo Faustina I lungo le langi o inganga faasingo ele angelo kelo me ele mofuanga Faustina in front of God. Look up Diary 683 right in front of God lenga foanga Faustina. Why? Because of the virtues nga olai. Because of her love of God and her love of Jesus on the cross and her love of God and neighbor. And she's the Secretary of Mercy. Yes, and that's why wa olonga ko finga nga Secretary of Mercy makaukia le secretary. But e mafainga ko fainga. Fainga ko fainga, we can do it. If Faustina can do it, we can do it. We can challenge that. Ia osa wangia kul nga il makaukia le alofa, makaukia kako sava bali vi kuki ole ongosa ole kalio poponga oka ka ko ngofuanga la ka ko la kala kai mo ole li mas ka ko free ticket ka ko mo pe ka ko olai ile fe au nge longo ma Yesu to tell the world ya so sang ya ku nga ya ka mas ka ko pese ka fe nga Lord Jesus, oh, crucified Jesus, you suffered on the cross, bring salvation to mankind. Lord Jesus, oh, crucified Jesus, you suffered on the cross, bring salvation to mankind. Lord Jesus, oh crucified Jesus, you suffered on the cross, bring salvation to mankind. I plead, forgive me for my sins, please cleanse me from my guilt, and never let me go. I plead, forgive me for my sins, please cleanse me from my guilt, and never let me go. Sweet Jesus, most merciful Jesus, Redeemer of mankind, Prince of Peace, Son of God. Sweet Jesus, most merciful Jesus, Redeemer of mankind, Prince of Peace, Son of God. Sweet Jesus, most merciful Jesus, Redeemer of mankind, Prince of Peace, Son of God. I cried for renewer of my heart, take refuge of my soul, and never let me go. I cried for renewer of my heart, take refuge of my soul, and make me your own. Make me your own. After Yesu matu fai wina nei portalami no lofa. Nuia nei ofisa, TV, mana au fai ngaruenga. Sia I o ole nei whiau, ma ia mau aini anganga mo la usio. Matu te lawina le toto ma le vai o la usio. O no lo iei ngase o whapenau na mawhikia. E sua ngā lofa. E sausawina I lato toto pa I o la usio ma le vai. Whamai o lato mawhikianga. Ma watu ai le whamalolonga mo lato uma. Le toto e ma le vai lena puna mai le whinangalo Yesu wa avea mapuna o le lofa whamangalo mo mato o te whatua tua I la wafionga.
le tōtoe ma le vai le na puna mai le whina ngalo o Iesu. Wa avea ma puna o le alofa wha ma ngalo mo i mātou. O te whātua tua i laua fionga. Le tōtoe ma le vai le na puna mai le whina ngalo o Iesu. Wa avea ma puna o le alofa wha ma ngalo mo i mātou. O te whātua tua i laua fionga. Yesu e o te taritonu i a te oe. Yesu e o te taritonu i a te oe. Yesu e o te taritonu i a te oe. Swafo te maa e alo, malea ngāma pa ia. Amen. Soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful